Haleluya. Maze mujye gusenga. Haleluya. Zamurira Imana amaboko. Haleluya. Keneye kubona abantu baza basirimba ahangaha badushize mu mwuka n'abaririmbye badushira mu mwuka. Keneye kubona tension yanyu. Keneye kubona mukurikiye. Haleluya. Hari ikintu umwuka yanganirije shaka gukora. Natangajwe na wa mupapa wagiye wavuze ngo dusengera abantu. Ari hano igihe korali yo kwangenda hayo yarimo iririmba yitwa Revive. Iyo narese ikora yo kwangenda hayo. So Revive tubarimo. Igihe Revive kwa yarimo iririmba. Haleluya. Naganirijwe. Hatukuzwe. Ubundi niwo murimo wanje wo kuririmba cyane. Ariko naganirijwe, Imana yanganirije ibintu bikomeye kuri bano baririmbyi. Byiza z'uburyo Imana igiye kubakoresha. Ariko mukunda kumva amakuru yo ko manze mumva yandi sindarangiza muragurutse kera. Ariko zantangaje cyane. Umwuka aranganiriza ngo tuze kubasengera. Kuko abashumba bari hano n'abapasiteri bari hano twifactemo bano bana once again, especially bo kwangenda hayo. Protection ikomeye cyane kubera kuko ikintu kiba mu buririmbyi gitandukanye no mu zindi mpano zose zo mu gakiza. Iyo ubonye umenye kuririmba hazahavuka ibintu nahawe agacupa k'amazi nagakoresheje uyu munsi cyane. Ubu nyine impano bahawe irasa naho ari nk'agacupa kuzuye amazi. Ariko rero n'amazi bagiye gutanga. Mbese umaze kuyatanga agacupa gasigara mu iki? Ubusa. Kaba gasigaye mu busa ariko isoko irahari. Yugara waramuseye. Muri kunyumva? Yego. Guys, agacupa mwahawe karuzuye. Mugiye gutanga ibintu biri full kandi people are ready to receive. Abantu biteguye kuzakira. Ariko ibyo muzotanga mu nyumve. Ibyo muzotanga bizaba bikeneye gusubirwa kugira gute? Yego. Ndabahanuriye nubwo ntaramara. Yesu wegeza soka saa 9 nijoro. Uko ndacari muvuga kuri bagiye bamishigana. Yamara kwibambura agiye gusenga. Abo bari kumwe bose bamaze gusenga bakoze ibitangaza. Ibitangaza bahura n'abagaza bagakora ibitangaza, bahura n'abishigana bagakora ibitangaza. Noneho bagasigara bari empty. Ubundi uku abavuga butumwa bose babwirije n'ibintu zabereye uku twarangiye muri twe. Niko kuri kuzima hari byo twatutakaza byo mu mwuka. Bamara bose ba Petero bakavuga ngo ikintu tuboneye kuri no musozi. Mureke tuje kwicara maze bacumbe turya umutsima maze dushima Imana ku bintu twabonye. Yesu akabareka bamara kugenda iwe agasubira mu masengesho kubwira se ngo papa ko twaririmbye. None ejo bizoba bimeze gute? Yego. Yesu yasipendinga umwanya munini mu masengesho agavuga isegonda imwe mu gukora igitangaza. N'ubu usigaye ushiramo mekanizme nyinshi kugira ngo uririmbe hazaba agacupa kawe kararangiye. Kandi uyu mwana w'umukobwa uyu nguyu uwo uri hano turaza kumusengera. Umwuka yanyeretse ko Imana igiye kukuzamura cyane mu buririmbo ariko afite ibigeragezo biruta iby'abana bana bandi. Kandi ukomba bwije kuri kw'Imana. Ariko turagusengera protection iteye ubwoba ku buryo Imana izakuzamura kandi ntukave ku Mana. Tukave ku Mana ntukayitererane. Nababwiye ngo ndavuga ibintu ufite experience. Iyo uri umuririmbyi ukabona uzi kuririmba abantu bagakoma amashi. Nigeze kugera igihe kimwe nkaririmba nasigaje kuririmba kwa president. Noneho naririmba buri munsi abantu bakampa amafaranga.
munyumve gusa kuri iyo example ndirimze gusa abantu bakampa amafaranga noneho karaza kanyinjiramo kuko zigomba kuboneka kumenya kuririmba aho nari narabimenye ko mbizi habe n'ubukunda bizi ko mbizi ariko nkama numva akantu kavuga ngo ko nta muntu urahaguruka ngo azane wanyumvise hari utuntu satani azagenda azutsa oro nicyo kimonyo cyo kurya ya mpano yawe ibintu byose abantu basokora gukoma amashi kugira gute ruzi rukobana bacu muranga uzose nawe utarimo kubibona kuko isoko yawe kuguma uri wewe nuko uzoguma ucometse tuzotangara tumwe dutanga icyo bituma nkunda umuririmbyi sinkunda n'indirimbo ziwe cyane ariko nkunda ko icyo kiziye gisobanura umuririmbyi witwa Israel Mbonyi yoreka ibindi byose ariko akaja mu masengesho so ubu rero turangiza tuvuye ahangaha tugiye kubasengera Imana ibafiteho umugambi uteye ubwoba muri mwe hari abantu igiye kubakuza kandi uracyari bato benshi cyane ariko rero umwuka w'Imana wafashe musenge cyane muze musenga cyane numvise Israel Mbonyi avuga ngo mama we ngo yaramubwiye ngo nugira gahunda yo guhagarara imbere y'abana amasaha 2 ngo uzoje mu cyumba wenyine amasaha 4 Imana yanyeretse ko bano bana reka mvuga Imana bisigaye bitera isoni ngo kuvuga ngo Imana yatwereka ntizi twereka se cyane ko yigeze kunyereka ko nzoza muri Amerika nk'abakari ko bazakora amakonseri harimo imwe tuzokorana nanje amen bazakora ibintu n'ukuri bano bana bazakora ibintu bikomeye reka mbita abana kuko nazo mbona ari uruzi amen none reka tubasengere ndasura ambasabe kandi tubasengere wawo ngwino wewe ngwino mupfukame hano imbere tubasengere idufite gutinya abana gato kuko ubuzima uri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha ntidufite gutinya abana gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha abazagira kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo kuba turirimba kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwayo ntidufite gutinya habe na gato kuko ubuzima bwacu buri muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha abazagira haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha abazagira haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha abazagira tugiye gusenga nitumara dore ikintu Imana izabakorera munyumve mbere yuko dusenga kuva uyu munsi ntugasubire gufata mikoro ngo uririmbe utasenze ngo wumve uranezerewe mwabyumvise ibintu ntukaduhindirimbe itagufashije kuva uyu munsi habeho amasengesho yanyu ku giti cyanyu mugiye kubona ibintu bigiye kuba iwanyu hagiye kuba ibidari iwanyu tuzoza tubakurikirana kandi aba bana bato n'abandi benshi bazahaguruka hirya no hino kubera impano zabo Imana yemeye igitambo cyabo
sinatinze kuri positive kubera kuko nzi ko satani yanga bino bintu. Nicyo cyatumye satani ava mu ijuru cyonyine. Aririmba amajwi meza, yamavuga ngo habe n'Imana nayo ngo nta kimurusha, nawe yamavuga ngo yobone ibindi. Imana ibiramuhanuye. Dusenge igira hano imbere twasi tukurambike ibiganza wewe. Umwuka wose wa satani, umwuka w'urupfu, umwuka w'abadayimoni, umwuka wo kukugwanya, umwuka wo kugukura mu gakiza, mu izina rya Yesu turawutsinda. Father, in the name of Jesus, tukubise hasi umwuka mubi wose, umwuka w'abadayimoni, umwuka w'ubuhehesi, umwuka mwami wo kwishira hejuru, orugeye, umwuka w'urupfu, umwuka wa aksida spirituel, tareboni yaje mu izina rya Yesu. Uyu mwana w'umukobwa umuzuza ubuntu bwawe Mana, umuproteje mu izina rya Yesu. Impano yiwe imanukana amavuta adasanzwe. Satani aramurakariye kuko yatsinzwe mu buzima bwe. Turasenyagura ibiribwa Mana zose zo mu muryango wanyu, ibikomoka kuri ba sokuru bawe. Turasenyagura imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu. Turasabira abana bose, turasabira abasore bose Mwami, kugira ngo impano zawe, turasabira abaririmbyi Mwami Yesu, turabasabira Mwami, tubashize imbere yawe, turasabira ikorari Mwami, turasabira abantu kugira ngo imbaraga zawe zikore ku bwinshi. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, barinde ubiteho, uzuze umunezero imitima yabo, ubuzuze mu rukundo n'ubumwe, ubuzuze mu bushake bwawe, ubarashe bikomeye Mwami Yesu Kristo. Urakoze Mwami, urakoze Yesu. Reka dukore kino kintu munyihanganire. Abakorari bo kwa Pastor Ngendahayo muhaguruke muje mu ntebe. Reka dusabe abakorari bo muri Nayot nabo n'urubyiruko rwayo muze nawe. Nayot singers, Nayot worship teams. Mfukame nawe. Reka mbabwire, muri mwe muhungure mundebe hano, muri mwe mu mwaka w'2003 twigeze kuririmba neza mu itorero rimwe. Turaririmba umuriro wa Yesu uraka. Muririmbyi umwe muri twebwe abaza umupasiteri wari waje, uzotinya pasiteri w'abashitsi baza bakora ibyo bataza bakora iwabo. Umupasiteri w'umushitsi araza, bamara gushika umukorari umwe wacu aramubaza, aramubwira ngo ariko pasiteri ngo wabonye ukuntu twaturirimba neza? Yamubajije twese duhari, kandi uwo mukorari yari yabeje bari twaririmbye wa pasiteri w'umushitsi sinamubwire, yaramubwiye ngo ko muraririmba neza, ngiyo muja kwa mari bakijishwa kuririmba neza mwakoze kitanga, ariko hamujafika mahali umwuka w'Imana arababwira mwebwe bahano ngo mube serious mu murimo w'Imana, kuko kino gicaniro ni mudahagarara mwebwe Nayot worship team. Uyu murimo ntuzingerwa, muracyabikinisha. Iyi niyo priorite mu buzima bwacu. Nta kindi kintu muhagarariwe. Muze muririmba kugeza aho pasiteri abwiriza yabuze ibyo abwiriza, kandi nimutabikora bisomera nka bya bindi Uwiteka, ndabivuze imbere yanyu, bya bindi Uwiteka yabwiye Samweli, aramubwira ngo reka gukomeza kuririra Sawuli, nabonye uwundi. Imana yagurukije abantu no muri barumuna banyu no muri aba bana bose baranga. Imana yagurukije abantu bagiye kuramya Imana muri no torero, ariko be serious guys. God is ready to use you. Ibyo twabwiye bishigane the same thing to you guys. Imana igiye gushira impano yayo muri mwebwe. Muri mwe hari abana bazaza barara bicaye, barangiza amahomoroke batangire kwandika indirimbo, mutangire uyu murimo tuzagurwa n'aba bagabo bakuru, ni mwebwe.
Imana irashaka gukora ikintu gikomeye kuri uyu musozi. Mube serious, muhagarare ku gicaniro amasaha 28 mutahava. Imana irashaka kubakoresha kandi Satani arabashaka kuruta abandi ikindi gihe cyose. Satani arabashaka kuturusha twebwe, kuturusha abapasiteri. Reka peze se batware mikrofone kugira ngo abarambike ibiganza. Fatikanye twese. Uwiteka uri Imana ishobora byose. Uri Imana ifite ububasha bwo kurema. Uri Imana yaremye kandi uzahora urema ibihe byose. Watuye umugisha ukomeye n'impano y'uburinzi, yo impano y'urukundo, impano y'amahoro, impano y'amajwi muri uru rubyiruko, muri aba barinzi bacu, muri iri torero Yesu. Wigaragaza nk'Imana muri uru ruzimbaraga ukora ibikomeye bidasanzwe. Oh, hallelujah, Yesu. Uri igitangaza, uri igitangaza Yesu. Urahuje Yesu, wenyegeze impano iri muri bo kugira ngo irusheho kwaka. Yo ubaremo imitima mishya, ubaremo imitima y'ubumwe kugira ngo barushizeho kumaramaza mu kugukorera Mana. Bambike imbaraga z'Umwuka Wera. Yo bakoresha muri ibi bihe Mana, babe abasore batandukanye, babe abasore bafite intego yo kwamamaza ubwami bwawe no kuzana abantu benshi kuri Kristo. Bagire neza, ugushe imvura yawe y'umuhindo ku buzima bwawe. Ijambo ryawe rigwire muri bo rikwishe ubwenge kugira ngo barusheho gukoreshwa nawe. Reka bubake ku rufatiro ruzima mu gihe cy'ubusore bwawe bashobore kugukorera Mana mu kuri no mu mwuka. Reka icyubahiro kibe cyawe, igikundiro cyawe n'urukundo rwawe byuruke hejuru y'ubuzima bwawe. Ni mu izina rya Yesu Kristo tuzabikwize. Reka hari abana bo kwa Pasiteri Desire bari hano b'abakorari, nibatambuke nabo mumbabarire gukoresha amazina y'abapasiteri babo, ntabwo namenye nabo. Utambuke abo kwa Pasiteri Desire b'abakorari. Wakusubira muri ka karirimbo. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha amazagira. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha amazagira. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha amazagira. Kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwayo, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwayo, kuba turiho n'ubuntu bwayo, kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. Uvugame tubasenga Imana. Hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu. Hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu. Ntigifite duti habe na gatoya, kuko ubuzima bwacu muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha amazagira. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu muri we. Haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha amazagira.
reka tugiye gusenga mu nyumve rino jambo kuva ku baririmbyi ba Michigan, abaririmbyi ba hano na yote, kandi ndarangije n'abaririmbyi ba hano muri kwa Pastor Desire. Munamuke maze mundebe ba mama, mundebe iki ngiki ni ukuri kw'Imana, namwe mundebe iri ni itaji mwese muburiho. Nuzoza uje gusohoka mu nzu ugiye hanze ku kazi cyangwa mu kindi kintu, uzoza wibuka kuko uri umuntu udasanzwe. Amen. Nuja kuja mu rusengero wirebe uko wambaye. Cya gatatu, ikintu mvaga nari kukibwira abasore, nkunda kubwiriza abasore ariko reka nkivuge mwese muhari. Umuhungu nagukoraho akagukora kwibere, uzomubwire ngo byari byiza kurekeraho ukuboko kwawe, ariko kubera umuhamagaro I can't, don't do it. Ntabwo uzobireka kubera ko ari bibiyoya, kubera ikintu ndi kubona nzaba cyo ejo hazaza. Reka nuko Samweli akajyana ababwire umukobwa wo mu Rwanda witwa Elisa, umuhungu yaraje amukora kwibere. Elisa cyaha wa muhungu yikubita hasi arahwera. Ntabwo ari abakobwa bose baza bacaha abahungu bena, keretse abakobwa bameze nka ba Elisa. Mbabwije ukuri kw'Imana, impano y'Imana iba rimwo n'ubushizi bw'amanga, ujasiri, ibintu Imana ibashizemo. Uzoza ureba umuhungu atinye kuvuga icyamuzanye ahindure sije. Oh no, reka ngaruke ku bahungu abajene. Hari abakobwa b'inzererezi bahari, azoza kuzaho, ariko reka mubwire, nasanga wambaye ipataro ishambitse mu mavi, ipataro ya mama ibobo niyo wambaye, hari utuntu twinshi tuzotuma gutinyuka. Ariko nakureba agasanga wambaye neza, nje nkunda kwambara neza, wuzuye umwuka w'Imana, umubwire ngo my sister, byari byiza ko mbikora, ariko nzoba mpemukiye my future. I know who I am. Uzamubwire ngo no, in the name of Jesus I can't. Kandi nagutinyuka, uzamureba yikubite hasi ahwere. Elisa ngo yaragiye akora amasengesho arayarangiza, aragaruka asanga umuhungu agihwereye. Uyu muhungu zicyabaye ubu nyine yabaye pasiteri. Abahungu benshi bazobe pasiteri kubera wewe. Mwami turagushimira kubw'aba baririmbyi bose, kuri aba bana bacu ushizemo impano, mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ukora ibintu bikomeye mu buzima bwawe. Yesu Kristo, impano y'agakiza, ubushobozi bwawe, umunezero wawe, icyubahiro cyawe, watsa umuriro muri aba bana bacu b'abasore. Mwami Yesu, impano y'agakiza muri bo ikomeze ikure. Twanze imbaraga z'umwijima, twanze imbaraga z'abadayimoni, twanze imbaraga zibakura kuri wewe, twanze ubuyobe, twanze ubuyobe, twanze ubuyobe, twanze ubuyobe. Mu izina rya Yesu, impano wahawe irakomeye. Mu izina ryawe tubisenze, amen. God bless you, musubire mu myanya yanyu. Abantu bose nibicare.